سلاف خوندوانین عزیز هم بخیر هاتن قناه پرتوک حزم خوندوانین هجا و هفته ام حسن مته او د پرتوکی ویند د ناس کردن د رومانی مبین حسن مته هم زانم وک پرتوکی وی دندی سام داون ناس کردن ویدیوی دنده هم دکارن وان بگیرن وان تماشا بکن نه پرتوکی می به هفته از بناب دو خاطر سیر دادم ناس کردن پرتوکای یکمین لدیره نویسکار حسن مته و شانم پیوند هاتیه چاپ کردن پرتوکای می دودیان جیم طوفان نویسکار حسن مته و شانم پیوند هاتیه چاپ کردن اما حسن مته وک نویسکاری که می جد دیاربکر جا آمده وک قزاویه Ergeniye hatiyet dönüyorum. Yani emkanım bejin 6 sali zedetre kul dervay velat Svedi İsveci nahajin debe. O her vahiydin gellek berhemin wihenin yani vergerci kırneş zamanı biyani vek emina kamadı Merve Reben Purtka Dostoyevski vek je Çehov je Pushkinci verger kırne terutje gellek yani gellek kurte çiroku vek çirok romanı yedineci henin ya Hasan Metin hem bir hafta de Portugal deri da dest bikin novela ki romanı ki Hasan Metin leverdan der naha kilisera de kurdi da kurmancı da bejin kilisera der te goten der lehela mesela hadi zeden nay goten yani nay bakaranın barastiş le dere navi kilise bu kurdi nadı romana le deri da لور نویسکار مل سوئدیه لور تره کلیسه کی دره کی او لور به کردکی جهلا باشور کردستانی ج زاخوی لور ناویوجی بلند زاخوی لهنگی می یکمین لور و ببرا لور هفدون ناس تکن او لور چیروک دست بیت که بلند زاخوی بحثا جیانا خوید که وقتا کل ولد او بحثا evin yani evini yaxwet ki de ara keçeki de gündüğü de dotmam axweda navi bir dotmam ben navde ki de Türkiye'de naxwazen navam bedeller zaxoy belinde zaxoyim o çirok o çirok axweda beje ku gelleki çirok ki yani eşu elen derbaz biye va evin avan çünkü vek emdikarım beje mina ku yani ne emina hevbek ama devek yani davi avan mina vak ev çirokin evina memuzine ya Leylu Mecnun ya Feradu Şirin yani nakejin hevdim merazevan be hev nabe o vakit merazevan be basavan mejaran ki o gelleki yani eşu elem graniye dikşine level belende zafiye yani vak le du ve eşu elem vak jiyana rasti yani tevle hevde be o kavanda de ke le durra le Svedi be jineki yani de kilidere da her nasi çeki oturacağına vek derdi ki ve holi daha hem ki baş ve revşavi basa ve ev kafat ki gellek yani tişten balkeş metaforin vek ev tasvirin balkeş ve romani da hene romani ki gellek yani hoş biyamın vek bıkası kumun kuant uteda tasviru ev tasavvuri kumun teda diten ev kas em Portugal tofani bahsa tofani bikin hava romana novela tofani lever yani nivskar bir rastiş tişe ki pir balkeş gidiyet tişte her balkeş ejvar bizim devirde eveku devir romanida vek bekoye avan em gişt bekoye avan zanu ku de destana le mem uzine da eveku navbera mem uzine da nayle bravanan bigijim razi hep eveku em ironavi em nekdiye iblis şeytan fesat yani bir rastiyle hela yani Kurd navakha vardı bizim vakta ku yeki fesad و حسود ام evden تو وک مینا بکوی عوانی yani وک hatta da bejin hin hela cezire wan deram betaybet yani navi zaruki xwak yani navi bekul nakin yani ev qasku beko yani ev fesadiye vek ev qas navi dem yeki hind mjiye khalki yani ev heye و 400 سال هم هم سرد درباز بی لیت سناوی بیا کلی نکن ام بگرن رومان خوای نات به رومان دا وگ نویسکار مل بر تربا احمد خانی شه احمد خانی رحمه خدای سربی به من زانن باز دی yani Türkiye'de bejin doğu beyazıt qazaya ki ağriye lever نویسکارێک مێتەرە لەوەر وەک لە توربا ئەحمەدی خانی دا لەبەر چۆکێ خوا لەوەر دادنێ و لەوەر ڕۆمانە دەست پێت کە و لەوەر دا بێکۆی ئەوان دەردکەوێ و لە کوردستانی دیگەرە تەرە حەتاک و جزیرە بۆتان و داویە داژی گەلێک گازنجێن
bekoy awan yani befekrin gazıncın bekoy awan ji ber yani rewş û halê Kurdan heye yani bir rastî pir balkêje ve pirtûka tofanê çünkü wek ew lehengekî mem û zînê yani wek li vir afiraniye û derxistiye holê û haniye 400 sal ser de derbas biye haniye nav Kurdan û li wî rewş û li wê evkê dêriyaye û dawiye de dibêje Weska ku te ez şuvan neşan dava va hala nediya. Yani bifkirim bekoy avan van edibêje. Yani ew qas ku rewşa me yani ne başı yani dibe gerek dibe hele de yani min ki qat mezepli binir. Ez tazede naxwazim ser tiştekî bêjim. Wek diber hemin hêja têr û tije romanên xweşik medan nas kirin. Bin tev bimînin di xweşiyê de şeva we baş bibe.